we uko kweli aba Maheshi naye ajiunga. none se na General Maheshi nawe yamaze kwiyunga. Ureta abamutiza ayemero kuyangwa kera. None se nyuma yuko Nzibirayo iguvuyemo nawe yamaze mu by'ukuri kutuvamo. Ayemera kuyangwa akola muhya. We yemeye kwerekeza muri Aduyi, koko yemera ko ajya muri Aduyi. Mina sema videpe Maheshi Ndi kukubwira bwana Depe, shinyo tuko hapa Kibanda Mangobo. ni twebwe turanga Kibanda Mangobo. Kibanda Mangobo. Ni twebwe turi Kibanda Mangobo. Maake hivi tuko karibu tuna Rubimbe. Sinajua Kibanda Mangobo na kuko turi hafi ya Rubimbe, kubera ko urabizi neza ko Kibanda Mangobo na Rubimbe byegeranye. Rubimbe ni fasi moja tu, njoo Aduyi anasimamia. Kugeza magingo yengaya nibyo bice umwanzi arimo. Maake FARDC yote nye kwa mwadvance tunakuta bishatse kuvuga ko ingabo za leta cyangwa se FARDC bose bari imbere tena na yote inashuka. Tuje gusanga bose bamaze kumanuka, bamaze kuva muri ibyo bice. Meme benzetu wazalendo bote n'abagenzi bacu ba wazalendo nabo bamaze kuva muri ibyo bice bose. Anakimbia umamangene huko maake birukanse ndetse bamaze kwerekera muri axe ya za Mangene. Position yetu tu ndetse defense cyangwa ibirindiro byacu byonyine bisigariye aha njoo iko mbele, nibyo biri imbere, kandi nabyo byamaze kuba biva muri Kibanda Mangobo. Kombele maake tu tunaonana tuna Aduyi hivi. Bivugitse ko ari twebwe turi kurebana n'umwanzi Hivi kabisa tunajua unajua Kibanda Mangobo kuna kwa kageso kamoya hivi. Urabizi ko Kibanda Mangobo ho haba kanetwork cyangwa se karezo gake. Tuke tunaongelea kwa hivi. Niko turi kuganiraho hanga. Rafiki yangu bitu nakia nguvu sana. Mbese ibintu byakomeye ku rwego rukomeye sana cyane. Iko sababu aje na Rukindura bwana. Maake FARDC yote ina mbese bishatse kuvuga ko FARDC yose yagiye, shuka yose yamanutse. Na kuanzia Nzibira FARDC yote kwanza Nzibira. Mbese abasirikare bose ba FARDC babaga Nzibira kwa shuka mu mandege nani bose bari kumanuka, bari kwerekera epfo. Hapa nani Nzovu maake yote bamaze kurenga Nzovu, bamaze kuharenga nawe. Tuitoka Evari jana ku munsi w'ejo hashize twavuye mu gace ka Evari, tukakuya muri mvua yote busiku yote, tuza mu mvura yose mu ijoro ryose, tukiwa kutana benzetu waipigana jana. Twaje gusanga abagenzi bacu bararwanye ejo, bepigana jana bavyeka jina natwe turarwana dufatanyije na bafyekadi kasambarana, ariko twatatanye ku rwego rukomeye. Bikaisa biko na mu mapori atuyabaona hivi. Bagenzi bacu ubu ngubu tuvugana baracyari mu mashyamba, babuze twababuze, ntago turabona. Ndio shewe tukakuya nyuma, ndio tukokozwa abantu. Twebwe twaje nyuma rero, tubote wenyewe kwa kuya mbele, ariko bagenzi bacu bari imbere bose nguvu na ndio kusamba bashizemo imbaraga, ariko bose batatanye. Bana FARDC tukwaje kuba yabaonekana hata FARDC yo ahubwo nta nubwo yanagaragaraga ku rugamba. Machi uko rafiki yangu hapana. Ese muvandimwe inshuti yanjye wapi? Hivi tuko Kibanda Mangobo. Ubu natwe turacyari muri Kibanda Mangobo, ariko turimo turarebana na Aduyi n'Intwari. Kibanda Mangobo ndio tuko hivi. Maake tu tunaangalia tu nani hivi. Mbese turi kurebana twese turimo. Maake shena Aduyi tuko tufasi moya biko. Mbese ari twebwe n'abanzi twese turi mu gace kamwe. Nani Rubimbe na shetu kwa Kibanda Mangobo. Mbese bari Rubimbe natwe tukaba hakuno Kibanda Mangobo, ariko turi hamwe. Maake bitu nguve rafiki yangu. Mbese birakomeye, ntago twizera ko turi buhagume, kandi murakoze sana. Sawa kwa niko jambo watoto wa Kamituga. Muraho bavandimwe ba Kamituga. Kwa majina naitwa Ileo Bubenga, president. Murabizi nitwa Ileo Bubenga, wahoze ayobora societe civile. Murero wa societe civile, bureau de coordination Kamituga. Naanza kwanza kutoa mkono wa pole, mbihanganishe cyane kwa mwebwe, kwa watoto wote wa Kamituga, ku baturage bose bo muri Kamituga ambaye ameuawa, abantu batakaje umusaza ndetse umunyabitekerezo na kandi wandugu usiku wa kuchia leo muri ijoro ryakeye ry'umunsi. Ile act icyo gikorwa cyatubabaje na inaluma sana, kandi biteye agahinda cyane. Matatizo tuko nazo zituruhusu kusema nibyo wenda mu mirimo dukora ntago bitwemerera kuvuga cyane ku mbuga nkoranyambaga, surtout ku marezo sociaux, lakini niko obligé kusema sababu inaluma. Usabira tubabaje, ariko byanga bikunze tugomba kuvuga. Na hapa nitafuta kusema kitu moya. Nanga rero hari ikintu kimwe naye nshaka kuvuga. Naanza kwanza kutoa mkono wa pole kwa watu. Kwihanganisha kwanza babuze umunyamuryango wabo ndetse n'abaturage bose bakabituga. Nitafuta kusema hivi, kwangu ni shauri. Nje nashakaga kuvuga, ariko ntanga n'inama ya ma societe civile. Shaka kubwira za societe civile. Notabilité ya mwingine
mungeitisha mungenda ona wakubwa mwakabaye mujya guhamagara abayobozi wakubwa, yani Kamituga ni maire de la ville, ugahamagara meya lokale ya w'umujyi sécurité. ndetse n'abashinzwe umutekano Kamituga. Kwangu sahi ombi ni kusema kuko ubu ngubu icyo turi unaona gusaba watu mingi sahi wanashikilia silaha, nuko abantu benshi bafashe bamaze gufata ni nani imbunda, na huyu ni nani. ntabwo haramenyekana ngo uyu afite imbunda cyangwa uyu nguyu ninde. Ngayo nguko turabasuhuje mwebwe mukunda amacacari official ndetse iminsi yose mu by'ukuri tubana umunsi ku wundi. Turaje rero nkuko mwabyumvise neza cyane, tugiye gutangira tubabwira ku munsi w'ejo abatari bakeya ndetse bamanitse amaboko biripotinga mu maboko ya mama 23 ni muri axe ya Nzibira. Esa biripotinze ni bande ko twabyumvaga muri rekodi bivugwa ko ari General Maheshe Simba Wankutu. Ese niwe cyangwa ntabwo ari we? Uraza kuba ubikurikira muri aya makuru. Tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane ndetse ikomereje muri axe zigiye zitandukanye ni yabaye ku munsi w'ejo muri territoire ya Masisi. Turaje tubabwire uko byagenze nuko biramutse muri iki gitondo ko situation zihagaze. Nyaboneka ntuze gucikwa n'aya makuru. Turaje rero duhite ndetse twerekeza no muri territoire ya Rucuro muri axe mu gace ko bita Kabindi. Kabindi ni hafi ya Rwankuba, ndetse kubahazi ni ikibazo cyabaye ku munsi w'ejo aho igisasu cyaje guturika ndetse mu by'ukuri kikaza kuba gikomeretsa abatari bake. Byose turaje tubive ni muzingo nkuko mwabyumvaga. Turajya Nzovu, turabwira ibya Kamituga, turajya Baraka, aho ngaho ni muri Kivu yepfo n'ubundi muri territoire zigiye zitandukanye turi buze kuza ndetse mu by'ukuri dusasanura. Turababwira uko situation zikomeje kugenda zitwara. Moise Katumbi Chapwe, indege z'intambara ziriwe zizunguruka ikirere kiwe ndetse ni muri axe ya Kashobwe. Ahanga akaba ari muri ho Katanga. Byose turabiva ni muzingo. Turaza kubabwira uduce twigaruriwe ndetse tugafatwa na barwanyi ba CRP bo kwa Thomas Lubanga. Nabyo turaza kubiva ni muzingo tubabwira uko situation ikomeje ikwitwara. Turaza kuba twerekeza muri axe ya Walikale turebe uko haramutse nyuma yuko imirwano yabereye Masisi yaje gutuma abaturage bamwe na bamwe ndetse berekeza muri ibyo bice. Hanyuma ikindi turi buze kubabwira no kubabwira situation muri rusange ya Uvira uko ihagaze kugeza amagingo ya ngaya. Nk'ibisanzwe ngewe ni Rafiki Kijana Macacari ke wako ni wako wawe wawe nyaboneka aho mudusanze tuba turi kumwe kabisa, tugomba kubana eza cyane. Ni amakuru yanyu abatarimo ibikabyo ndetse mu by'ukuri tuba twagerageje gushakisha ndetse tukayakorera n'ubugorora ngingo. Munyemerere dutangirire muri Kivu y'Amajyepfo ariko cyane muri territoire ya Shabunda. Territoire ya Shabunda narabibabwiye ndetse mu by'ukuri benshi ntabwo mwabyizeye. Narababwiye nti territoire ya Shabunda mama 23 nimara kuyikandagiramo kizaba ikibazo gikomeye cyane. Zambaraga za Air Force cyangwa se zingabo zirwanira mu kirere bizaza kurangira n'ubundi nabo bibayobeye ndetse babuze ukuntu babikoresha bitewe n'amashyamba aherereye muri biriya bice. Ngayo nguko rero nibwo uduce tugiye dutandukanye twagiye twigarurirwa. Ngizo za Kingurube zirigaruriwe. Ubu ngubu noneho ikigezweho ni axe ya Nzovu ndetse na Kibanda-Mangobo na Nzovu. Ku munsi w'ejo n'uduce twigaruriwe naye mu 23 ariko kandi nkuko mwagiye mubibona abo tubana ku rubuga rwacu, ariko twarabwiye nyaboneka abo twari dusanzwe tubana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Murabizi ko twagerageje guhindagura bitewe n'akavuyo tukaza twimukira ku rubuga rumwe rwitwa Kwetu Kivu, yes iwacu ikivu, ubwo niko twabivuga. Hanyuma tukajya tubagezaho amakuru abagiye atandukanye. Niyo groupe twashyizeho mu by'ukuri igomba kugendera ku mabwiriza, aho benshi batagenda bivanga ndetse bagira n'ibindi mu by'ukuri bashyiramo. Ku munsi w'ejo mwabonye aho ingabo za FARDC zari zaparanganye zirimo zambuka mu by'ukuri imigezi. Shabunda ni territoire igizwe n'amashyamba, ni territoire mu by'ukuri igoranye kuyirwaniramo ukoresheje Air Force kuko bishobora kurangira n'ubundi urashe ingabo zawe cyangwa se wikoze mu nda. Nicyo cyatumye rero mama 23 iba advancingana ku rwego rudasanzwe. Mwabyumvise muri rekodi twatangiranye, mwumvise ndetse umusirikare w'umuzalendo wavugaga ko ngo bafite ikibazo gikomeye cyane, ngo kuba nta musirikare wa FARDC na numwe bari kugenda babona, ngo ahubwo benshi bamaze kuba bahunga, ngo ndetse benshi muri bo bakaba bakomeje kugenda abiripotinga. Ngayo nguko rero ni imirwano mu by'ukuri bivuga ko iramukiye n'ubundi muri aka gace ka Kibanda-Mangobo, kuko
nk'uko mwabyumvaga, kuko icyitwa Wazalendo nacyo kiracyarimo, ariko kugeza amagingo aya ngaya nta mbaraga bafite nk'uko mwabyumvise. Ntacyo nakwirirwa mbivuga cyangwa se ngira icyo mbavugaho, namwe ubwanyu mwumvise uburyo cyangwa se ukuntu ubwe yabibwiraga abagenzi biwe. Munyemerere rero ikibandamagobo turaza kuyigarukaho ku makuru yacu kuri video turi buze kutereka ahangaha mu makuru yacu ari imbere ndetse y'amanywa, aho turi buze kuba twamaze kuba dukurura ndetse na ripoti ya risasi na majeruhi uko biraba byitwaye. Tugaruke gatoya ku gace kabimburiye izitundi duce kugira ngo binjire n'ubundi muri Shabunda ndetse no muri axe zimwe na zimwe za Mwenga. Na gace kitwa Nzibira. Iyi Nzibira nyuma yuko ifashwe, ibi byaciye intege, murabizi ko yagiraga aerodrome cyangwa kabuga k'indege gatoya, ikagira centre hospitalière cyangwa se buriya hano ni ikigo nderabuzima kiba kirenze, kiba gifite ndetse na docteur, kiba gifiteho abaganga b'impuguke. Centre hospitalière ya Nzibira ikaba yari ifite ndetse na komisariya ndetse ya polisi nkuru. Mu by'ukuri birumvikana na gasantere gakomeye cyane. Angahe nyuma yuko iyi Nzibira yigaruriwe rero byaciye intege, ndetse ingabo zo kurwana ku ruhande rwa leta ziza gutenteburika ku rwego rudasanzwe, aho amakuru atugera tubwira ko bamwe muri bo bakomeje kugenda biripotinga, harimo nk'uwitwa General Maheshe Simba Wankutu. Uyu nguyu kugeza amagingo aya nta makuru ya nyayo ambwira ko yamaze kwiripotinga, gusa amakuru mfite nuko ari hafi ya Nzibira ngo kandi akaba ari nta basirikare asigaranye kugeza ubu. Uyu niwe warwaniraga muri axe za Shabunda ndetse na Walungu. Uyu Maheshe Simba Wankutu akaba kugeza ubu ngubu amakuru mfite akaba atari ripotinga, nyuma yuko yatekerezaga ko ikiraro cyangwa Nzibira cyagombaga gusenywa, akabona ukuntu n'ubundi Nzibira yigumamo. Byaje kurangira 23 yongeye kugisana, cyongeye kugenda neza nk'uko murimo mubibona aho ngaho cyari cyamaze kwangirika. Ubu ngubu rero amakuru ahari cyamaze ndetse gusanwa. Birero byamuciye intege zikomeye cyane, biza kurangira abasirikare bebe benshi. Murabizi ko abasirikare 90 biwe aribo baje gufatwa bagafatirwa Nzibira, abandi ndetse bakicwa ku rwego rudasanzwe. Ubu ngubu rero abayobozi be bamwungirije bose bamaze kuba bayamanika. Aba bayobozi bayamanitse, uyu atarayamanika we yabaherereye he, byaba bimeze bite? Amakuru arambwira ko kuwa gatandatu nimugoroba cyangwa se ku isabato nimugoroba, mu by'ukuri ariho Maheshe yaje kuburirwa irengero mu bice yari yahungiyemo birimo nka Shabunda centre. Byaje kurangira uyu mugabo atongeye kugaragara nyuma yuko yumvaga ko twababwiye ko administrateur wa territoire ya Shabunda yaje guhunga. Uyu Maheshe Simba Wankutu rero nawe yaje kuburirwa irengero. Gusa amakuru dufite dukura indani kwa ndani nuko uyu generali autoproclame atari yiripotinga, gusa abamungirije bose biripotinze. Abo ni bande biripotingiye ahangaha Nzibira? Harimo uwitwa Cordon cyangwa se ubwo navuga ko ari umuhuzabikorwa w'iki cyama cy'uyu nguyu Maheshe Simba Wankutu. Ndimo ndamubona mu gatriko kiwe, mu gapira kiwe kakeru ndetse na complete training y'umukara, ndetse hakaza wari ushinzwe admiroge cyangwa se ubwo akaba ashinzwe imiyoborere ndetse n'imibereho y'izoza Lendo. Ubwo ni Cordon, hari Cordon, hakaba na observance cyangwa se adjoint nuwungirije uyu Maheshe, hakaba na admiroge wiwe. Aba bose bakaba mu by'ukuri bamaze kwiripotinga ku munsi w'ejo, bakaba baragaragajwe ahangaha muri Nzibira uko ari bane. Ubwo urumva hariho Cordon, ubwo ni umuyobozi w'uwo mutwe mu buryo bwa politike, niko babita ngo nabahuza bikorwa muri iyi mitwe idasobanutse ya za Wazalendo. Hakaza observance, baravuga ngo ni observance niko bakunze ko bivuga observance. Ubwo ni adjoint cyangwa se uwungirije Simba Wankutu. Hakaza admiroge ushinzwe imiyoborere ndetse nyine birumvikana ni administration et logistique, niyo admiroge. Hakaza ndetse mu by'ukuri n'abandi basirikare bagiye batandukanye batari bake, bose biripotinze bishyira mu maboko ya 23. Bisobanuye ko
Wazalendo zo muri hangaha muri Shabunda zose zamaze kwishyira mu maboko ya M23. Drone yanjye yanyohereje amafoto ndetse kanyoherereza ni inkuru yambwiye ko ngo wote wako mu mikono ya M23 ngo njo familia ya General autoproclamé Maheshe Simba Wankutu, ndetse n'amakuru arambwira ko ngo n'umuryango we ngo nawo wamaze kuba uhagera urimo umugore n'abana. Gusa uyu nguyu ntabwo aragaragara, ariko isaha yari yose birumvikana niba umugore we ntekereza ko yamaze kugera mu maboko ya M23. Uyu nguyu wari warazengereje waravuze ko atazava ahangaha, biraza kurangira n'ubundi nawo ajoyininze. Twihuse, imirwano yabaye ku munsi w'ejo yaje kubera muri axes zigiye zitandukanye zirimo Kazinga muri territoire ya Masisi. Amakuru arambwira ko M23 yaramutse ikora ikitwa umusako, ni muri axe zigiye zitandukanye yarimo ikora umusako ihiga ikitwa Wazalendo ndetse n'abayikomokaho ndetse nabo bakorana. Amakuru akabambwira ko Kazinga yose kugeza amagingo yaje kwigarurirwa ndetse mu by'ukuri intagyo igisigaye. Gusa imirwano yaje gukomereza muri axe ya Ngururu, agace kitwa Ngururu gaherereye muri secteur ya Oso Banyungu muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Sorry, munaza kunyanganira gatoya, aho makuru avuga ko M23 yaje kuvanamo Wazalendo ndetse irabakomezanya ibavana mu gace ka Ngururu ibageza mu gace ko bita mu rusisiro rwitwa Mikeno. Iyi Mikeno yo iherereye muri groupement ituranye n'iyi Nyamaboko, yo ikaba ari groupement ya Mufunyishanga muri sheferi ya Bahunde, tandiske iriya groupement ikaba iherereye muri secteur ya Oso Banyungu, ikaba ari groupement ya Nyamaboko. Akaba ariko kugeza amagingo yangaya ngo amakoline yose cyangwa udusozi twose twarimo iyi mitwe ya Wazalendo ngo bose bamaze kuvanwamo ndetse barahunze. Gusa muri iki gitondo cya karekare amakuru angera arambwira ko n'ubundi imisako yakomeje. Yego, mu by'ukuri ngo kugeza amagingo yangaya ikitwa imisako yakomeje ndetse yakomereje no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero nibyo byabaye muri ibyo bice, ariko kandi urugamba rwaberaga muri secteur ya Katoyi mu nkengero zaho naho byaje kurangira bisa nkaho bituje. Gusa tugarutse gato tukajya muri Kalehe naho biratuje, haramutse mu by'ukuri cyo nakwita umutuzo, yemwe naha muri Masisi muri axe ya Zaluke haramutse umutuzo. Gusa ukomeje ukerekeza mu bice birimo nka za Oso Banyungu ho ikitwa isasu riracyumvikana. Hagize igihinduka turaza kuba tubibabwira. Tugaruke ndetse mu bice byabaye libere mu gace mu by'ukuri kagiye ahangaha muri axe, ubwo ni mu gace ka twavuga ko ari mbese ubwo buriya nuvuga ngo igisasu cyaturikiye murimo murahareba uriya muhanda. Uwo ni umuhanda wo muri territoire ya Rucuru ukomeje uko mubona aho ngaho. Ni ku munsi w'ejo aho mu gasisiro cyangwa se mu gasisiro mu rusisiro ubwo benshi ntago mu rwumva, ariko naho abantu baba batuye hitwa Gakono. Ni mu birometero 10 uvuye Kiwanja ndetse na Mabenga, ni muri axe y'umuhanda uwerekeza muri axe ya Butembo na Beni, ni muri territoire ya Rucuru. N'ubundi haje guturikira igisasu ko amakuru akomeje kugenda aratubwira ko iki gisasu cyaturikiye mu by'ukuri bivuga ko cyakomerekeje umusore umwe, ariko akaba yarajyanywe ku bitaro ahangaha muri axe ya Gakono. Nkuko amakuru aturuka atubwira ko ngo uyu musore aturikijwe n'iki gisasu ngo afite imyaka 20, aho yari aherereye mu nkengero z'umuhanda. Amakuru akavuga ko ngo iki igisasu ngo cyari cyarasizwe na za Wazalendo, ni ya mitego n'ubundi yagiye isigwa na Wazalendo nk'uko benshi bakomeje kugenda babitangaza. Murumva ko rero kugeza amagingo ya ari ibintu bitoroshye. Gusa ku munsi w'ejo nyuma ya Luke n'agace ko bita Mulema ndetse na Ngururu twaje kwigarurirwa na M23. Amakuru aratubwira ko n'ubundi muri ruko hashobora kuba hakirimo icyitwa Aduyi. Ubwo Aduyi mvuga murimo murabyumva, ndavuga imitwe ya za Wazalendo ndetse n'intera hamwe. Biravuga ko bashobora kuba bakirimo kugeza amagingo yangaya, ariko kandi ngo kabomeje guhigirwa
n'ubundi muri iyi secteur ya Osoba Munyungu muri groupement ya Manyamaboko ya mbere. Munyemerere ndetse twihuse cyane tugana ku musozo tubabwire ko Moise Katumbi Chapwe akomeje kuvuga ko akomeje kwibasirwa ko ku munsi w'ejo indege z'intambara ziriwe zizunguruka hejuru ya plantation ye cyangwa se urwuri rwiwe ruherereye mu gace ko bita Kashobwe, aho uyu mugabo mu by'ukuri kugeza amagingo yahunze igihugu atakirimo bitewe nuko atigeze ndetse nanone ahabwa pasiporo yo guhindura. Turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Hanyuma amakuru atugera akatubwira ko muri Baraka abantu batamenyekanye bakomeje kwica abantu ndetse banabagirira n'abakekwaho ni ba wazalendo. Murakoze cyane.